Հայրուրամյա դպրոց։ Вас Արաք Միության ներկայացուցիչ Կարոփանոսյան։ Դրեմ բոլգարերեն պիտի խոսիմ, ինչու որ գտեսնամ որ շատ բոլգարներ ակա։ Ваше Высокопреосвященство, уважаемый господин директоре, скъпи рожби, уважаеми дами и господа, няма по-щастлив ден от днешният за нас, пловдивските граждани, още на първият свободен митинг на площад Свобода, единодушно се взе решение и бурни аплодисменти да се възвърне основното училище, дарение от семейство Крикор и Виктория Тютюнджия. За днешния най-велик ден за нас демокрацията победи. Бог да благослови нашето училище на добър път, скъпи ученици. Успех желаем на преподавателския екип и неговия директор господин Агоп Дайджанян. След време предстои ни откриване бюста на Пеке Яворов пред входа на църквата и училището. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж на добър път, господин Дайджанян. Այդ մարդոց արժևա թեմի բանի արժև մարդոց արժև մենք այդպիսի աշխատանք մտապեցինք մեր հայ ժողովուրդը, հայ գամովարները, մեր երդասարտները, որ բարձրապես հիացմունք ստեղծեցինք այդ մարդու արժև։ Կխնդրեմ, որ երկու խոսքալ ինքը ընե։ Մոլյա Дами и господа, вие, радетели на изкуството, госпожи и господи учители, ваше превъзходителство, благодаря ви за оказаната дума, която ми я дадахте. Искам да ви честитя заветната мечта за откриването на това училище и да благодаря на цялото ерменско население, което ми помогна за толкова кратък срок да го възстановим. Най-много благодарност мога да изкажа на господин Мирошан Вартанян, църковното настоятелство, училището настоятелство, младежкото дружество, цялото арменско население. Още веднъж ви благодаря за оказаната помощ, която ми направихте за толкова кратък срок да го възстановиме. Да ви е честито новото училище, дами и господа. Ստացած ենք մի քանի նամակներ արտասահմանեն, խնդրեմ քիչ մի ևս, որովհետեւ այդ նամակներում բառանագությունը ձեր առջև հայտնվի։ На мен се падна приятното задължение да прочита обращение от моя сродник Келок Тютюнджан, живеещ в Бразилия, град Сан Пауло. Обращение от Келок Тютюнджан, син на Крикор и Виктория Тютюнджан, дарители на тази училищна сграда, към училищния колектив, учениците и сънародниците ни от град Пловдив. Скъп училищен колектив, скъпи ученици и сънародници, днес е тържествен ден за арменската общественост по случай преоткриването на нашето училище. В памет на моите родители се чувствам особено щастлив, че се възстановява това учебно заведение, което е много важно за арменските деца, които в продължение на ред години останаха без учение на нашето родно слово. Имам вярата, че учителския състав ще положи всички възможни усилия, за да могат децата да наваксат загубеното учение. Обръщам се към арменското общество с молба да пратят децата си да учат, да пишат и четат на арменски
както и да научат историята на арменския народ, който беше от първите, които приеха християнската вяра. Мили ученици, посещавайте с любов арменското училище, говорете с гордост помежду си на арменски. Не можете да си представите колко щях да бъда щастлив да бъда сега между вас, за да присъствам на тази церемония. С голяма благодарност се обръщам към Пловдивското църковно настоятелство в лицето на председателя господин Мардик Едгарян, който е взел така при сърце възобновяването на сградата и откриването на новата учебна година. Благодаря също на държавата и арменската общественост за материалната помощ, която са предоставили за осъществяването на това събитие, и моля за благословията на Високопреосвещенство архиепископ Дирайр Мардигян. Кеворк Тютюнджан. Հաչիկյան 100, Միքրան Ֆարմակյան 100, Բեդրոս Բեդրոսյան Մարսելեն 100, Ընտանիք Պարունագյան Ամերիկայեն 100, Գարբիս Տախմիզյան 100, Սահակ Կրմյան 100, Հաչիկ Չիլինգիրյան 100 եւ ուրիշներ ավելի փոքր գումարներով։ Հանքանակությունը գշարունակի։
պազուկներն հայուն, այսօդար երնի գամարներուն դակ, որբեսի խոսի մեջը շարունակ մեր նախնիկներուն ոսկեգնիկ լեզուն, ձնար ապրելու մեր գամքեն խզոր, խորխուրտը եղար խավերժացումին, ու բացած տևերըտ մորբես գատոքին, արիր կիրգիտ մեջ ծակուկներըտ պալոր, խայտը բրոց, բախե, սերունդ նայզ վդար, հայրենի խողի գարոդով, սիրով, որբեսի ձնին շարքերեն անոր խսկաներ, բայձար կալիքիտ համար։ Բաց էչերըտ իմաստության, կիդելիք դուր, միտք բիդանի, կիդակը լամ, ամեն պանի, դու խոքուս մեշտ, միշտ բախևար, հայրենը մեր ոսկեդար,